بسم الله الرحمن الرحيم. En şefkatlik, en mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. Ey müminler! Ehdilerge, yani Allah bilen özənglərinin arasındaki ve silənin öz aranlardaki ehdilerge vapa qılınlar. Siləge tövende okup verildiğinlerden başka hayvanlar, yani töge, kala, qoylarının hemmesi halal kılındı. Lekin sile ihramda boğununlarda o oğlaşını halal sanımanlar. Şübhisiz ki Allah xalığan nərsini hüküm qılıdı. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Ey müminler! Allah'ın dininin alametlerini terk etişini, haram aylarda vuruş kılışını, hediyeni, yani Kabe'ye atalgan kurbanlıkka dehil terviz kılışını, kalada, yani hecde kurbanlık kılındığan mal ikenligini bildiriş için hayvanға isip koyulgan nəsələrə çekilişini, Rabbinin fəzlini ve razılığını tilep Beytullah'a hac yoki ömre üçün kelgüçilərə çekilişini halal sanımanlar. İhramdan çıqqan çağınlarda oğlasanlar buludu. Birer kavminin siləni Məscidi Haram ziyaretidin tosqanlıqlıdın ibaret düşmenliki herkizmu silənin ulağı çekilişinlağa sebepçi bulmasın. Yaxşı işqa ve taqvadarlıqqa yardımlaşınlar. Günahqa ve zulümqa yardımlaşmanlar. Allah'ın azabıdan qorqunlar. Allah'ın azabı hakikaten qattiqdir. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Silerge özü ölüp kalgan hayvan, kan, çoşku göşü,
Allah'tan gayrının namı tilg'i elinip boğuzlangan hayvan, boğup öldürülgen hayvan, urup öldürülgen hayvan, yıkılıp ölgen hayvan, hayvanlar tarafından üsüp öldürülgen hayvan, yırtqıç hayvanlar yerip öldürüp yiyen hayvanın göşünü yiyiş haram kılındı. Lekin yuqorqi ahvallardaki hayvandan cini çıkmagan çağda boğuzlaganlarınla halal boludu. Hem de butlağı ilip berilip, onun yenide boğuzlangan hayvanlar haram kılındı. Azlam, yani cahiliyet devrinde pal üçün işletildiğin 3 parça yağaç bilen pal selişanlar haram kılındı. Bu günahtır. Kafirlar bugün silenin dininlarını yoqtışdın ümidini üzdü. Ulardan korkmanlar, menden korkunlar. Bugün silenin dininlarını bütün kıldım. Silerge nimetimni tamamladım. İslam dinini silenin dininlar boluşqa talladım. Kimi ki günahını maksat kılmasdın, açlıkta ilacısız kalsa haram kılıngan narsalarni yese günah bulmaydı. Allah en mağfiret kılgıcıdır, bendilerge en mehribandır. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ula senden özlerige yemek içmekten nimelerinin halal kılınganlıkını soraydı. Eytqin ki, silerge pak narsalar ve ov iti, qarchiga, qushqa o'xshash ovga ügitilgen, siler Allah'ın özünlağa ügetkeni boyunca ügetken ovchi canavarlarının ovlagan narsaları halal kılındı. Ulanın siler üçün ovlagan narsalardan yanla. Ovchi canavarlarını oğu koyup bergen çeğinlarda Allah'ın namını yad kılınla. Yani Bismillah denla. Allah'tan korkunla. Allah hakikaten tiz hesap algıcıdır. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Bugün silerge pak nesile halal kılındı. Kitap verilgenle yani Yahudiler ve Nasaralarının tamıqı silerge halaldır ve silenin tamıqınla ulağa halaldır. Müminlerden boğan afife ayallarının silerden ilgiri kitap verilgenle yani Yahudiler ve Nasaralardan boğan afife ayallarının mehrini bersenle, iffetlik boğununla ve aşkarı yuşurun fahişini közlemigininle halda ulanı asanla, ula silerge halaldır. Kimi ki imandan yenivalı diken ya ki şeriat ahkamlarını inkar kılı diken, onun amelinin savabı yok çıkırıldı. Ahirette o ziyan tatqıçılardan boludu. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا
وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Ey müminler! Sizler namaz okuş üçün turğununlarda yüzünlarni yuyunlar, qo'linglarni jaynikinglar bilan qo'shib yuyinglar, beshinglarga masih qilinglar, putinglarni o'shig'inglar bilan qo'shib yuyinglar. Agar junub bo'lsanglar poklaninglar, ya'ni g'usl qilinglar. Agar kasal bo'lsanglar va shu sabablik suv ziyon qiladigan bo'lsa yoki safar ustida bo'lsanglar va suv topolmasanglar yoki sizlarning birsinglar hojatxonadan kelgan, ya'ni tahorat sundirgan bo'lsanglar yoki ayollaringlar bilan yaqinchilik qilgandan keyin g'usl tahorat uchun suv topolmasanglar pak tuproqda tayammum qilinglar. Uning bilan yuzinglarga, qo'linglarga masih qilinglar. Allah sizlarga mushaqqatni xohlamaydi. Lekin Allah shukr qilishinglar uchun sizlarni poklashni, sizlarga ne'matini tamomlashni xohlaydi. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. Ey müminler! Allah'ın sizlerge bergen ulug nimetini ve sizler bilen qilgan muahidisini eslanglar. Aynı zamanda sizler anladık ve itaat kıldık degen idinglar. Allah'tan korkunglar. Allah hakikaten dillardaki sırlarını bilgiçidir. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ey müminler! Allah üçün haq üstüde müstahkem turunglar ve adillik bilen guvahlık beringlar. Birer kavimge bolgan öçmenlikinglar ulağa adil bolmaslıkinglarga sebep bolmusun. Adil bolunglar. Bu takvadarlıkka en yakındır. Allah'tan korkunglar. Allah hakikaten kılmışınlardan haberdardır. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. Allah iman etkan ve yaxşı emellerini qilganlarga mağfiret ve katta ecir vaadi qildi. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Kafir bolgan ve ayetlerimizni yalğanga çıkarganlar ehli devzektir. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Ey müminler! Allah'ın sizlerge bergen nimetini eslanglar. Aynı zamanda bir cemaat sizlerge kollarını uzatmakçı bolgan idi. Allah
ularning qo'llarini sizlardan to'sdi. Allohdan qo'rqinglar. Mu'minlar Allohga tavakkul qilsin. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. Şübhisiz ki Allah İsrail avladıdan mahkem ahdi aldı. Ularning arasından yani 12 aymaqning har birisiga vakil qilib, birdan 12 boshliqni tanladi. Hamda Allah men sizlar bilan billa agar sizlar namozni ta'til arkan bilan o'tsanglar, zakot bersanglar, payg'ambarlarimga iymon etsanglar va ularga yordam bersanglar, Allohga qarz hasana bersanglar, ya'ni Allohning yo'lida pul milinglarni sarf qilsanglar, albatta sizlarning gunohinglarni yo'q chiqiraman. Sizlarni albatta ostidan o'stanglar iqib turadigan jannatlarga kirgizaman. Sizlardan kimiki shuningdan, ya'ni mahkam ahdidan keyin kufrlik qilsa, u albatta to'g'ri yo'ldan ozgan bo'ldi, dedi. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. Ahdini bozganlıkları üçün ularga la'nat qildik. Ularning dillarini iymonni qabul qilishga yumshamaydigan darajada qattiq qildik. Ular Tevratdagi so'zlarni o'rnidan o'zgartib yetdi. Ular o'zlari uchun qilingan nasihatning bir qismini unutdi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularning ozg'inisidan boshqasining xiyonat qilganligini bayqab tursan. Agar tavba qilsa, ularni afv qilgin. Agar iymon etsa, ularni kechirgin. Allah haqiqatan muhsin, yaxshilik qilguvchilarni yaxshi ko'rdi. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. Biz Nasaramiz deganlardan mu mahkam ahdi aldık. Ular özleriga qilingan nasihatning bir qismini unutdi. Buning jazosi uchun ularning orasiga qiyomatgacha adovat va dushmanlik soldik. Shu chaqda Allah ularga qilmishlarini aytib berdi. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. Ey ehli kitap!
ya'ni Yahudilar va Nasaralar. Sizlar kitobda, Injilda va Tavratda yoshirgan nurg'un narsalarni bayon qilib beradigan va yoshirgan narsalaringlardan nurg'unini kechiradigan, oshkorlab sizlarni fosh qilmaydigan rasulimiz keldi. Sizlarga Alloh tarafidan nur, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallam va ro'shan kitob, ya'ni Qur'on keldi. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Allah şu, ya'ni Qur'on orqali roziligini tilaganlarni salomatlik yo'llariga yetaklaydi. İradesi bo'yicha ularni qorong'ulikdan yorug'likqa chiqaradi va ularni to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. Meryem oğlu Mesih, ya'ni İsa aleyhisselam Allah'dır degan kishilar haqiqatan kafir bo'ldi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqinki, agar Allah Meryem oğlu Mesihning onasini, ya'ni Meryemni va yer yuzidagi barliq kishilarni halok qilishni iroda qilsa, Allohdan biror narsani to'sishga kim qodir bo'la oladi? Osmonlarning va zaminning va ularning orasidagi narsalarning podshohligi Allohga xosdir. Allah xoliqini yaratadi. Allah her narsaga qodirdir. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. Yahudiler ve Nasaralar, biz Allah'ın oğullarıdırmız ve söyümlü kişilerimiz dedi. Aytqin ki, undaqda Allah nim üçün sizlarga günahinglar tüpeylidən azap qılıdı? Belki sizlar başqa kishilarga o'xshash Allah yaratgan inson sizlar. Allah xohlagan odamga mag'firat qiladi, xohlagan odamga azob qiladi. Osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi narsalarning podshohligi Allohga xosdir. Eng oxiri boradigan joy Allohning dargohidir. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. Ey ahli kitob, ya'ni Yahudi va Nasaralar, bizga savob bilan xo'sh xabar berguchi, azobdan ogohlantiruvchi kelmadi demasliginglar uchun payg'ambarlar uzilib qolgan bir zamonda sizlarga shariatni va uning ahkomlarini bayon qilib beradigan rasulimiz keldi. Haqiqatan sizlarga xo'sh xabar berguchi va ogohlantiruvchi, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallam keldi. Endi sizlarga o'zri qolmadi.
Allah her nersige qadirdir. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. Öz vaqtida Musa öz qavmiga aytdi: Ey qavmim, Allah'ның sizlarga bergan ne'matini yod etinglar. Allah öz vaqtida ichinglarda nurg'un payg'ambarlarni barliqqa keltirdi. Sizlarni podshohlar qildi. Ya'ni o'zinglarni o'zinglarga xo'ja qildi. Sizlarga jahon ahlidan hech kishiga bermagan daryoni yerib, o'ttirisidan yo'l ochib berish, bulutlarni soyibon qilib berish, osmondan yemeklik tushirib berish qatorliq ne'matlarni berdi. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. Ey qavmim, Allah sizlarga taqdir qilgan muqaddas zaminga, ya'ni Baytul Muqaddasga kiringlar. Orqanglarga chekinmanglar. Bo'lmasa ziyon tortquchilardan bo'lib qolasizlar. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. Ula, ey Musa, muqaddas zaminda kuchlik bir qavm bor. Ular chiqib ketmagicha biz u yerga hargiz kirmaymiz. Ular u yerdan chiqib ketsa cho'qim kiramiz dedi. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Allah'tan qo'rquvchilardan bo'lgan Allah'ның ne'matiga erishgan ikki odam, ya'ni Kalib ibn Yafunna bilan Yusha ibn Nun ularga shaharning darvozasidan hujum qilib kiringlar. Shaharning darvozasidan hujum qilib kirsanglar, cho'qim g'alaba qilasizlar. Agar mu'min bo'lsanglar, Allohga tavakkul qilinglar dedi. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. Ula, ey Musa, madamiki ular muqaddas yerda ekan, biz hargiz u yerga kirmaymiz. Sen bilan Rabbing ikkinglar berib urushinglar. Biz bu yerda o'ltirib turaylik dedi. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. Musa dedi: Rabbim, men faqat o'zimga va qarindishimga egaman. Sen biz bilan fosiq qavmning orasini ayirib etgin. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. Allah dedi: Ulağa muqaddas yerga kirish 40 yil harom qilindi.
Bu jarayonda ular ziminda adışıp yurdi. Fasık kavm üçün qayg'urmag'in. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال إنما يتقبل الله من المتقين. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ulağa Ademning ikki o'g'lining hikoyasini rostlik bilan tilovat qilib bergin. O'z vaqtida u ikkalan qurbonlik qilgan edi. Birisining qabul bo'ldi, yana birisining qabul bo'lmadi. Qurbonligi qabul bo'lmagani bo'lganiga men seni cho'qim o'ltirman dedi. Qurbonligi qabul bo'lgani aytdi. Allah faqat taqvodorlarninkini qabul qiladi. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. Eğer sen beni öldürüşke kolunu so'zadigan bo'lsang, men seni öldürüşke kolumni so'zmayman. Men haqiqatan olamlarning Robbi Allohdan qo'rqaman. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. Men haqiqatan senin mening gunohimni va o'zingning gunohini ustunga elib, ahli do'zaxlardan bo'lishingni xohlayman. Zulm qilg'uvchilarning jazosi ana shudir. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. Uning nafsi uningga qarindishini o'ltirishni chiroyli ko'rsatdi. Shuning bilan uni o'ltirib ziyon tortquchilardan bo'ldi. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Allah onunğa qarindishining jasadini qandoq ko'mishni ko'rsatish uchun bir qog'a avatdi. Qog'a tumushqi va puti bilan yerni ko'lidi. U voy, men qarindishimning jasadini ko'mishda mushu qog'chilik bo'lishdan ojiz keldimmi dedi. Shuning bilan u nadomat qilg'uvchilardan bo'ldi. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Şu sebepten İsrail avladıga hüküm kıldık ki, kimiki nahaq adam öldürmegen yoki yer yüzüde buzgunçılık kılmagan bir adamni öldürse, o bütün insanlarını öldürgendek boludu. Kimiki bir adamni terildirse, yani qutquzsa yoki hayat qilishig'a sababchi bo'lsa, u bütün insanlarni terildirgendek boludu. Peygamberlerimiz Bani İsrail'a rastla
mo'jizalarni elib keldi. Shuningdan keyin ularning to'lisi Allah cheklagan ishlarni qilib, zaminda haddidan oshquchilardan bo'ldi. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Allah ve onun Resulü bilen uruş kılıdığanlarının yeryüzüde buzgunçılık kılıdığanlarının cezası şu ki, ula öldürülüşü ya ki dargı isilişi ya ki on kolları ve sol putları kesilişi ya ki sürgün kılınışı gerek. Bu ula için bu dünyada resvalıktır, ahirette ula çoğun azapkı düşer buludu. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. Sile tutuvelişten ilgiri tevbe kıyganlar bunundan müstesna. Bilinglar ki Allah en mağfiret kılgıcıdır, en mihribandır. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Ey müminler! Məqsədki erişişinlər üçün Allah'tan qorqunlar. Allah'a taat ibadet qilish, günahdan saqlanish bilan yaqinchilikni tilanglar. Allah yolida jihad qilinglar. İnnellezîne keferû lev enne lehum mâ fil ardı cemî'an ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. Yeryüzüdeki barlıq nəsile, yani şuningdek bir hassi keladigan narsalar kafirlarning bo'lib, ular qiyomat kunining azobidan qutulish uchun uni fidya qilib bergan taqdirdimi, ulardan qabul qilinmaydi. Ular qiynag'uchi azobga duchor bo'ladi. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. Ular devzaqdan chiqmoqchi bo'ladi-yu, ammo hargiz chiqolmaydi. Ular üzülüp qalmaydigan azobga duchor bo'ladi. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. Oğurluq qılğıcı erning ve oğurluq qılğıcı ayolning qilmishini jazolab, Allah tarafidan ibrat qilish yuzasidan qo'llarini kesinglar. Allah mutlaq g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. Kimiki zulm qilgandan keyin tavba qilsa va ahvolini tuzatsa, Allah uning tavbasini qabul qiladi. Allah eng mag'firat qilg'uchidir, eng mehribondir. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء
والله على كل شيء قدير. Bilmemsenki osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Allah xohlagan odamga azob qiladi, xohlagan odamga mag'firat qiladi. Allah hamma narsaga qodirdir. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Ey Peygamber! Dillerida iman etmay, ağızlarida iman ettik dep koyduğanlar, yani münafıklardan ve Yahudilerden küfrüge aldıraydıgan kişiler seni gamkin kılmışsın. Ula ahbarları tokagan yalganga kulak salıdı. Sana gelmegen, yani üçlük kılıp senin söhbetinge hazır bulmagan başka bir kavimge kulak salıdı. Ula Tevrat'taki sözlerini caylarından özgertiydi. Yani Allah'ın ahkamlarını başka almıştırıydı. Ula eğer sizlerge bu hüküm verilse onu kabul kılınla. Eğer o verilmese kabul kılmanla deydi. Allah birersinin gümrahlıkını irade kılıdırken onun için Allah'a karşı kolundan hiç işkenmeydi. Allah dillerini pak kılışını halamagan kişiler en şuladır. Ula dünyada resvalıkka, ahirette çoğun azapka kalıdır. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. Ula yalğanğa kulak salgıçılardır. Para ve cazanıga okşaş haramını yigiçilerdir. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem! Eğer ula senin aldığına devalışıp kelse, ulanın arasında hüküm kılıp koysan, ya ki onu red kıysan buludu. Eğer ulanı red kıysan, ula sana kılçı ziyan yetküzelmeydi. Eğer ulanın arasında hüküm kıysan, adıllık bilen hüküm kıygan. Allah hakikaten adillığını yaxşı gördü. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. Ulanın yenida Allah'ın hükmini öz içine ağan Tevrat tutsa, yani Tevrat'taki hükümlerini körüp durup amel kılmayvassa, qandaqça seni hüküm çıkarışqa teklif kılıdı? Ondan keyin, yani hakikat aşkarı bolgandan keyin senin hükmünden yüz örüydü. Ani şula Tevratqa mı, sana mı iman etmoqchilardır. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا
والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Biz hakikaten Musa'ga Tevrat'ını nazil kıldık. Tevrat'ta hidayet ve nur var. Allah'a boysungan peygamberler Yahudiler arasında onun yani Tevrat bilen hüküm kıldı. Ulanın zahitleri ve ölümalarımı Allah'ın kitabını qoğdaşqa buyurulganlığı ve onun şahit bolganlığı üçün Tevrat boyunca hüküm kıldı. Ey Yahudilerin ölümaları! Kişilerden korkmanlar, menden korkunlar. Menin ayetlerimni az pulga tegişmenlar. Yani pul mal, mensep ve para üçün ayetlerimnin hükmini özgertip etmenlar. Kimi ki Allah'ın nazil kılgını bilen hüküm kılmaydiken ula kafirladır. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Ulağa Tevrat'ta şundak belgilidik ki, canğı can, yani nahık adam öldürgüçi öldürülüdü. Közgü köz, burunga burun, kulakka kulak, çişki çiş boyunca ve başkalarını qandaq yardar qıygan bolsa, şundak yardar qılınış bilen qısas ilindi. Kimi ki cinayetçini apu qıysa, bu onun günahıga kefaret buludu. Kimi ki Allah'ın nazil kılgını bilen hüküm kılmaydiken ular zalimlardır. وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. Ulanın yani Beni İsrail peygamberlerinin arkasıdın özüdün ilgiri nazil kılıngan Tevrat'ını tasdiqlıgıcı İsa ibn Meryem'ni evettik. Onunla hidayet bilen nurni öz içige ağan İncil'ni ata kıldık. İncil özüdün ilgiri nazil kılıngan Tevrat'ni tasdiq kılgıcıdır. Takvadarlığa hidayet ve pendi nasihattir. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ehli İncil'la yani Nesara'la Allah İncil'de nazil kılgan ahkamlar boyunca hüküm kıysın. Kimi ki Allah'ın nazil kılgını bilen hüküm kılmaydiken ula fasıkladır. وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz sana özüdün ilgiri samavi kitaplarını tasdiq qilg'uchi ve ulağı şahit bolg'uchi haq kitapni, yani Kur'an'ni nazil qildik. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ularning arasida Allah'ның nazil qilg'ini bilan hukm qilg'in. Sana kelgan haqdan burilib, ularning nafs xohishlariga ergashmagin. Ey ummatlar, sizlarning har biringlarga bir xil shariat va ochiq yo'l tayin qildik. Agar Alloh xolisa, albatta sizlarni bir ummat qiladi. Ya'ni bütün insonlarni bir dinda qiladi. Lekin Allah sizlarga bergan shariatlar orasida sizlarni sinash uchun ko'p ummat qilib ayirdi. Yaxshi ishlarga oldiranglar. Hammanglar Allohning dargohiga qaytisizlar. Sizlar ixtilof qilishgan narsalarni, uning qaysi haq, qaysi nohaq ekanligini Allah sizlarga aytib berdi. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. Ula, yani Yahudiler ve Nasaralarning arasida Allah'ның nazil qilg'ini bilan hukm qilg'in. Ularning nafs xohishlariga ergashmagin. Ularning seni Allah sana nazil qilganning bir qismidan voz kechtirishidan saqlang'in. Agar ular yuz o'rsa, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, bilginki ularning bir qism gunohlari tufaylidan Allah ularni jazolashni iroda qiladi. Shak shubhisizki kishilardan nurg'uni fosiqdir. Ya'ni Rabbining taatidan bosh tortib, bilib turib gunohga cho'mguchilardir. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Ular jahiliyatning hukmini talab qilamdi. Allohga sheksiz ishonadigan qavmning nazarida hukmda Allohdan adil kim bor? يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Ey müminler! Yahudi ve Nasaralarni dost tutmanglar. Ular bir-birinin dostlarıdır. Sizlardan kimiki ularni dost tutadigan, umu ana shulardan sanıldı. Hakikaten Allah zalim kavmini hidayet qilmaydi. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. Dillerinde kesellik bağlanan,
Zaman o'zgarib kafirlar zafar topsa, o'zimizga bir falokatchilik kelishidan qo'rqamiz deb ular bilan do'st bo'lishga oldirganligini ko'rsan. Allah Resulullahga, musulmonlarga g'alaba ato qiladi yoki bir ishni, ya'ni ularning munofiqligini fosh qilishni maydonga keltirdi-da, ular ko'nglida yoshirg'ini, ya'ni kafirlarni do'st tutganligi uchun nadomat chekidi. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. Bu munofiqlarning musulmonlarga qilgan hil mikri fosh qilinganda mu'minlar bir-biriga sizlar bilan cho'qim billa ekanliklariga Allah nom bilan qattiq qasam ichishganlar mushu kishilarmi deydi. Ularning, ya'ni munofiqlarning qilgan amallari bekor bo'ldi. Ular dunyo va oxiratda ziyon tortquchi bo'ldi. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Ey mu'minlar! Sizlardan kimiki murtad bo'ladigan, Allah onun o'rniga o'zi yaxshi ko'radigan, ularmu Allohni yaxshi ko'radigan mu'minlarga ko'yinadigan, kafirlarga shafqatsiz, Allohning yo'lida jihad qiladigan va malomat qilguvchining malomatidan qo'rqmaydigan bir qavmni keltirdi. Bu, ya'ni yuqoridagi sifatlar bilan sifatlanish Allohning fazlidirki, Allah uni xohlagan kishiga berdi. Allah'ның fazli kengdir, hemmini bilgichidir. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Şübhisiz ki sizlerning dostunla Allah'tır. Allah'ның Resuludur ve namazını ta'dil erkan bilan o'taydigan, zakat beradigan, namazda Allohga tuvanchilik bilan ruku qiladigan mu'minlardir. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. Kimiki Allah'ның peygamberini ve müminlerini dost tutudiken, o Allah'ның cemaasidir. Allah'ның cemaasi elbette mutlak galiptir. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Ey mu'minlar! Sizlerden ilgiri kitap verilgenler, yani Yahudiler ve Nasaralardan dininlarını meskhire ve oyuncuk kıyganlarını ve kafirlarını dost tutmanglar. Eğer mümin bolsanglar, Allah'tan korkunglar. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. Sizler
namazga chaqirgan, ya'ni azan aytgan chig'inglarda ular uni masxara va o'yinchiq qiladi. Bu shuning uchunki ular aqlini ishlatmaydigan qavmdir. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqin ki, ey ahli kitap, yani Yahudi ve Nasaralar camiasi, faqat bizning Allohga, bizga nazil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga, buningdan ilgari nazil qilingan kitoblarga iymon etganligimiz uchun va sizlarning ko'pchiliginglar fosiq bo'lganliginglar uchun bizni ayblamsizlar? قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqin ki, sizlarga Allohning dargohidagi buningdanmi ig'ir jazoni aytib beraymi? U shundoq kishilarki, Alloh ularga la'nat qildi va ularga g'azab qildi. Alloh ularning bir qismini maymun va cho'chqa qildi. Bir qismini tog'utga ibodat qiladigan qildi. Eni shularning o'rni eng yomondir, ya'ni davzaxdir. Shular to'g'ri yo'ldan eng adashqandir. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. Ular yeninglarga kelganda biz iymon etdik deydi. Vaholanki ular ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam yeningga kufri bilan kirib, kufri bilan chiqib ketdi. Alloh ularning yo'shirgan narsalarni obdan biladi. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ularning orasidagi nurg'un kishilarning gunohga, zulm qilishga va harom yeyishga oldiraydiganligini ko'rsan. Ularning qilmishlari nima degan yomon? لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. Ularning zahidlari, ahbarlari nimişqa ularni gunoh bo'ladigan so'zlarni so'zlashdan, harom yeyishdan to'smaydi? Ularning qilmishlari nima degan yomon? وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. Yahudiler Allah'ның qolu bağlaqlıqdır, yani Allah bexildir yoki peqirdir dedi. Yahudilarning qo'llari bağlansın. Ularga bu so'zlari sabablik la'nat qilindi.
Əməliyyatda Allah'ның iki qolu ochiqdir. Qandaq xalisa şundaq rizq berdi. Rabbing tarafidan sana nazil qilingan Qur'on ularning ko'pchiligida yomonlik bilan kufrini oshirdi. Biz ularning orasiga qiyomatgacha davomlashadigan o'chmanlik va dushmanlikni soldik. Ular har qachon Rasulullohga qarshi urush o'tini yoqmoqchi bo'lsa, Alloh uni o'chirdi. Ular yer yuzida buzg'unchilik qilish uchun chepib yurdi. Alloh buzg'unchilik qilguvchilarni yoqtirmaydi. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. Eğer ehli kitap, yani Yahudiler ve Nasaralar Allah'a ve onun peygamberiga hakiki iman etsa ve Allah'tan korksa idi, ularning günahlarını biz çokum keçirettik. Ularni çokum nazu nimetlik cennetke kirgizettik. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. Eğer ular Tevrat'a, İncil'a ve ularga Rabbi tarafından nazil kılıngan başka kitaplarga amel kıysa idi, ular çokum üstillerinden ve ayakları astıdan yer idi. Yani ularga asman ziminden keng rızık beriletti. Ulardan bir camiye, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e iman etkanlar doğru yoldudur. Ularning nurg'unlari nima degan yaman ish qilg'uvchilar? يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. Ey Peygamber! Rabbin tarafından sana nazil kılınganlarını yetkizgin. Eğer toluq yetkizmesen, Allah tapşırgan vazifeni ada kılmagan bolasan, Allah seni insanların şerrinden saklaydı. Allah hakikaten kafir kavmini hidayet kılmaydı. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem! Aytqin ki, ey ahli kitap, yani Yahudiler ve Nasaralar, sizler Tevrat'a, İncil'a ve Rabbinlardan sizlerge nazil kılıngan kitap'a, yani Kur'an'a toluq amel kılmagıca, sizler etibarga ağıdak dinde boğan bulmaysizlar. Rabbingdan nazil kılıngan ahkamlar ularning köpçiligide yamanlık ve küfrünü aşırdı. Kafir kavm için kaygırmagın. İnnellezîne âmenû vellezîne hâdû ve's-sâbi'ûne ven-nasârâ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Müminlerden, Yahudilerden, periştilerge ve yıldızlarga çoqunğuçulardan, Nasaralardan, Allah'a ve ahiret günüge iman etkan ve yaxşı amel qilganlarga g'am qilish, qayg'urish yo'qdir.
لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. Biz Beni İsrail'den hakikaten Çin ahdi aldık. Ulağa dininin işlerini bayan kılıp beriş için peygamberlerini evettik. Ulağa her kaçan birer peygamber ula yaktırmaydıgan ahkamını ilip kelse, ula peygamberlerinin bir bölükini yalgan çıkıldı, bir bölükini öldürdü. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. Ula biz azapkı düçar bulmaymayız dep oyladı. Ula kör boldu, yani hakikatini köymedi. Ula gasp boldu, yani hakikatini anlamadı. Ondan keyin ula tövbe kıldı. Allah ulanın tövbesini kabul kıldı. Ondan ulanın nurguni yana haqni körüştün kör boldu. Yana pendi nasihat anlaştın gasp boldu. Allah ulanın kılıvatkan işlerini körüp durgucudur. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ. Şübhisiz ki Allah Meryem'nin oğlu İsa'dır digiçile kafir boldu. İsa, ey Beni İsrail, menin Rabbim ve silenin Rabbinla boğan Allah'a ibadet kılınla. Kimi ki Allah'a şirik keltirdiken, Allah onun cennetini haram kılıdı. Onun cayı devzak buludu. Zalimlağa hiçbir yardımcı bulmaydı dedi. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Allah üç ilahının biridir digiçile şeksiz kafir boldu. Bir ilah yani Allah'tan başka ibadetke layık hiç ilah yoktur. Eğer ula eytivatkan sözlerinden kayıtmasa, ulanın içindeki kafir boğanla dünya ve ahirette kattık azapkı kalıdı. أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ula Allah'a tevbe kılmamdı, Allah'tan mağfiret talep kılmamdı. Allah en mağfiret kılgıcıdır, en mehribandır. مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ. Meryem oğlu İsa faqatla peygamberdir. Onundan ilgiri nurgun peygamberler ötken. Onun anası nihayeti rastçıl xotundur. O ikisi tamak yeydi. Yani ulamı başka məxluqqa oxşaş idi. Ulağa ayetlerimizni qandaq bayan qıyğanlığımızga qarıgın. Andın ulanın haqdan qandaq baş tarqanlıqqa qarıgın.
قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sizler Allah'tan başka sizlerge payda ziyan yetkizishga qodir bo'lolmaydigan narsalarga cho'qinamsizlar degin. Allah hammani anglab turg'uchidir, hammani bilib turg'uchidir. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ey ehli kitap, yani Yahudiler ve Nasaralar, dininglarda haksız revişte çektin eşip ketmenglar. İlgiri özleri azgan, nurgun kişilerini azdırgan ve doğru yoldan adaşkan kavminin nefs xahişlerine ergeşmenglar degin. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Beni İsrail'den kafir boğanlarga Davud'ның ve Meryem oğlu İsa'nın tili bilen lanet kılındı. Bu ulanın asilik qıyğanlıkları ve haddinden eşip ketkenliklerinden boldu. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Ula birbirini özleri kılgan yaman işladın tosmaydı. Ulanın kılmışları ne mi digen yaman? ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. Ulanın içinde nurgunlarının kafirlarını dost tutkanlıkını görsen, ulanın özleri üçün aldın teyarlagan emelleri ne mi degen yaman? Bu kılmışı ulağa Allah'ın gazibini elip geldi. Ula mengü azaptı kalgıçılardır. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. Eğer ula Allah'a, peygamberge ve onunla nazil kılıngan kitapka iman etse idi, ulanı yani kafirlarını dost tutmaydı. Lekin ulanın tolusu pasıkladır. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İnsallar içinde müminlerge hemmedin bek Yahudiler ve müşriklarının düşmanlık kılıdığanlıkını çokum baykaysan. Biz Nasara degen kişilerinin dostluk cihette müminlerge hemmedin yakın ikenlikini mu çokum baykaysan. Bu Nasaralarının içinde ölümala, rahibla boğanlığı ve haqni qabul qilishda takabburlik qilmaydiganliklari uchundir. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. Ula
payg'ambarga nozil qilingan Qur'onni anglagan chaqlarida haqiqatni to'niganliklaridan ularning ko'zlaridan yosh quyilganligini ko'rsan. Ular aytadi: Rabbimiz, biz iymon etdik. Bizni guvohchilar qatorida yozgan. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. Biz nemişqa Allahqa bizga kelgan haqqa iymon etmayli. Halbuki biz Rabbimizning bizni solih kishilar bilan billa jannatga kirgizishini umid qilamiz. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. Bu sözleri üçün Allah ularni aslidan o'stanlar iqib turadigan jannatlar bilan mukofotlaydi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Yaxshilik qilguvchilarga beriladigan mukofot ana shu. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Kafir bo'lgan va oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlar devzaq ahlidir. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Ey mu'minlar, Allah sizlarga halol qilgan pak narsalarni haram qilmanglar. Allah belgilab bergan chekdan oshmanglar. Allah haqiqatan chekdan oshqichilarni yaxshi ko'rmaydi. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. Allah sizlarga rizq qilib bergan halol pak narsalardan yenglar. Sizlar iymon etgan Allah'tan qo'rqinglar. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Allah sizlarni sevenlik bilan qilgan qasiminglar uchun javobgarlik tortmaydi. Lekin sizlarni qasddan qilgan qasiminglar uchun javobgarlik tortadi. Bunda qasiminglarni buzsanglar, uning kaffarati oilanglarga beradigan o'tir darajalik tamoq bilan 10 miskinni bir vaqt g'izolantirishdir. Yoki ularni kiyintirishdir. Yoki bir qul ozod qilishdir. Kimning bunda qilishga kuchi yetmasa 3 kun ro'za tutishi lozim. Bu ana shu ichgan qasiminglarni buzganliginglarning kaffaratidir. Qasiminglarga rioya qilinglar. Ya'ni kelmas qasam ichmanglar. Shukr qilishinglar uchun Allah sizlarga oyatlarini ana shundoq bayon qiladi. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Ey müminler! Harak, qimar,
cho'qinish uchun tiklangan toshlar, pal o'qlari shaytonning ishlaridan bo'lgan paskina qiliqlardir. Baxtga erishishinglar uchun bulardan yiroq bo'linglar. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Şeytan haraq, qimar arqılıq aranlarda düşmənlik, adavət tug'dirmoqchi. Sizlarni namozdan va Allohni zikr qilishdan to'smoqchi bo'ladi. Sizlar emdimi aroqdan, qimardan yonmamsizlar? وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. Allah'a ve Peygamber'e itaat kılınlar. Allah ve Resulü'ne itaatsizlik kılıştın hazır kılınlar. Eğer sizler itaat kılıştın baş tartsanlar, bilinler ki Resulümüzün mesuliyeti fakat uçuk tebliğ kılıştır. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. İman etqan ve yaxşı əməllərini qıyğanlarga haraq qatarlıq nəslərini haram qılınışdan ilgiri tetiğanlığı üçün günah bulmaydı. Qaçan ki ular Allah'tan qorqsa, iman etsə ve yaxşı əməllərini qıysa, andın yana Allah'tan qorqsa ve iman etsə, andın davamlıq Allah'tan qorqsa ve yaxşı əməllərini qıysa, Allah yaxşı iş qılğıçılarını yaxşı görüdü. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Ey müminler! Körmey turup Allah'tan korkuduğanlarını biliş için Allah sizlerni kolunla ve neyzanla bilen oğlunduğan bir az ov bilen çokum sınaydı. Kimi ki bunun keyin haddidin azsa, yani ihramlık turup ov oğlasa, o kıynıqıcı azapkı düşer buludu. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. Ey müminler! Sizler ihramlık turup onu öldürmenler. Sizlerden kimi ki onu kasten öldürdüken işinin vabalını tetişi için onun cezası aranlardan iki adil kişinin bahalışı boyunca heyliqi öldürülgen oğu okşaş öy hayvanlarından birini Kabe'ye elip verip kurbanlık kılıştır ya ki kefaret beriş yüzüden miskinlerge aş beriştir ya ki şunun baraverige roz tutuştur.
o'tganki gunohni, ya'ni bu oyat tushishdan burun ehromliq turib, ov o'ltirganlarning gunohini Alloh afo qildi. Ammo kim qaytsa, ya'ni qaytadan ov o'ltirsa, Alloh uningdan intiqom oladi. Alloh mutlaq g'olibdir, intiqom sohibidir. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Sizlerinin ve yolcularının menfaatlenishi üçün sizlerge deniz hayvanları, denizden çıkıdığan yemeklikle halal kılındı. Madamiki sizler ihramdayken sizler, kurukluk hayvanlarını ovlaş sizlerge haram kılındı. Sizler kıyamet günü dergahıga toplanılgan Allah'tan korkunlar. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. Allah Beytul Haram bo'lgan Ka'bani, haram qilingan oyni, hajda qilinadigan qurbonliqlarning bo'yinlariga belgi sifatida esiladigan zanjirlarni insonlar uchun nizam qildi. Bu Allohning osmonlardagi va zimindagi narsalarni bilib turadiganligini va Allohning hamma narsani bilguchi ekanligini bilishinglar uchundir. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. Bilinglar ki Allah cezalashda nihoyat qattiqdir ve Allah en mağfiret qilguchidir, en mehribondir. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. Peygamberinin mesuliyeti fakat tebliğ qilishdir. Allah sizlarning oshkorlaganlaringlarni ve yoshirganlaringlarni bilib turdi. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqin ki, gerçi haramning ko'pligi, ey tingshig'ichi, seni ajablantirsa-mu, haram bilan halol barobar emas. Ey aql egillari, nijot tepishinglar uchun Allohdan qo'rqinglar. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. Ey müminler! Eğer sizlerge aşkar kılınsa, sizlerni bir aram kılıp koyduğun nesiller toğırlık, peygamberden sorumanglar. Eğer Kur'an nazil kılınavatkan çağda ula toğırlık sorsanlar, sizlerge bildirildi. Ötkende soruganlarınlarını Allah epo kıldı. Allah en mağfiret kılgıcıdır, halimdir. Yani asilik kılgıcılarını cezalaşka aldırıp gitmeydi. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. Sizlerden burun ötken bir kavm peygamberlerden şundaq meselelerini sorgan idi. Keyin bunun sebebinden, yani sorgan işleri bayan kılınıp, bula amel kılmaganlıktan kafir bulup gitti. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة
ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. Bahira, saibe, vesile, ham, yuqurqilarning hammasi Arablar cahiliyet devrida butlarının şerifi üçün erkin koyup berdiğen hayvanlarının ismi. Lağa Allah buyrug'ini yo'q. Lekin kafirlar Allah'a yalğanını çaplaydı. Ularning to'lisi aqlini ishlatmaydi. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. Ulağa Allah nazil qılğanğa və peyğəmbərə kelinglar deyilsə, ular ata bovalarımızın dini bizga kifoya deydi. Ularning ata bovalari hech narsa bilmaydigan və hidoyat topmagan tursa. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. Ey müminler! Sizler Allah'a küçüңlarning yetişçe taqvodorlik qilish orqali o'zinglarga yaxshi qaranglar. Sizlar qachonki to'g'ri yo'lda bo'lsanglar, boshqalarning adashqini sizlarga ziyon yetkazolmaydi. Sizlar hammanglar Allohning dargohiga qaytsizlar. Allah qilgan amallaringlarni sizlarga aytib berdi. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. Ey müminler! Aranglardan bir kim ölüdigan çağıda vəsihət qılmaqçı bolsa, onunğa içinlardan iki adil kişi guvah bolsun. Yoki öz dininglardagilardan guvah bo'ladigan iki kişi tepilmasa, sizlardan boshqalardan iki kişi guvah bolsun. Agar sizlar yer yuzida safarda bo'lib, beshinglarga o'lim dahshati kelsa, sizlar bu iki guvahçının rastlıqıdan gumanlansanglar, namazdan keyin ularni elib qilinglar. Ular biz yaqin tuqqanlarimiz bo'lgan taqdirdami qasamimizni hech narsaga satmaymiz. Biz Allohning guvohligini yo'shirmaymiz. Agar uni yo'shirsak, biz albatta gunohkorlardan bo'lamiz deb Allohning nomi bilan qasam qilsin. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. Eğer o iki guvahçının yalğan guvahlık bergenlik yoki mirasqa xiyanat qilganlikdek gunohi bilinsa, ularning o'rniga miras elishqa eng haqliq bo'lgan varislardan iki kishi guvoh bo'lib,
Bizning guvohligimiz albatta ularning guvohligidan to'g'ridir. Biz shariatdan chiqib ketmadik. Bo'lmasa biz cho'qim zolimlardan bo'lamiz deb Allohning nomi bilan qasam qilsin. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. Bu eng to'g'ri tarzda guvohlik berishga, guvohchilarni qiygan qasamini rad qilishdan, ya'ni ulardan keyin boshqalar qasam qilishi bilan o'zlarining rasvo bo'lishidan qo'rqadigan qilishga eng yaqin usuldir. Allohdan qo'rqinglar, Allohning amrini anglanglar. Allah fasik qavmni hidoyat qilmaydi. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. Allah qiyomat kuni payg'ambarlarni yig'ib, qavminglarni iymonga da'vat qilganinglarda qandoq javobga erishdinglar deb so'raydi. Ular biz hech narsa bilmaymiz. Haqiqatan sen g'ayblarni bilguchisan deydi. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. Aynı vaqtda Allah aytdi: Ey Meryem oğlu İsa, sana ve senin ananga bergen nimetimni esligin. Aynı zamanda sana Ruhul Kudüs yani Cibril bilen medet berdim. Büyüklükteki çağında ve o'ttir yaş vaqtında kişilerge sözleyttin. Aynı zamanda sana kitapni, hikmetni, Tevratni ve İncilni öğrettim. Aynı zamanda mening iznim bilen laydın qushning şeklide bir narsa yasaytding da onu pöylisang iznim bilen uçudigan qush bo'laddi. Mening iznim bilen tug'mi ko'rni, baras kesilini saqaytatding. Aynı zamanda mening iznim bilen o'liklarni terildirib qabrlardan chiqaratding. Aynı zamanda Bani İsrailni sana çekilishdan to'sdim. Sen ularga mo'jizalar bilan kelgan chig'ingda ularning ichidagi kofirlar bu faqat ro'shan sehrdir dedi. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قالوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. Aynı zamanda men havarilarga Mana ve mening peygamberimge iman eytinglar deb vahiy qildim. Ular biz iman etdik, guvoh bo'lgin ki biz musulmonlarmiz dedi. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين.
öz vaqtida havariylar: "Ey Meryem oğlu İsa, Rabbing bizga osmondan ustida tamoq bor dasturxon tushirib beralamdi" dedi. İsa: "Agar mu'min bo'lsanglar, mundaq savollarni so'rashda Allohdan qo'rqinglar" dedi. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. Ular: "Biz onundan yeyishni, ko'nglimizning qanoat tepishini, bizga haqni so'zlaganligingni bilishni va payg'ambarligingga guvohchilardan bo'lishni umid qilamiz" dedi. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Meryem oğlu İsa: "Ey Rabbimiz Allah, bizga osmondan ustida tamoq bor dasturxon tushirgin. Bu kun bizlarga, bizdan bo'lgan dastlabkilarga va keyingilarga bayram bo'lib qolsin. U dasturxon sendan bizga bir mo'jiza bo'lib qolsin. Bizni rizqlantirgin. Sen rizq berguchilarning eng yaxshisidirsan" dedi. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. Allah İsa aleyhisselamның duasını icabet kılıp, "Onu sizlarga çoqum tushiraman. Sizlardan kimiki shuningdan keyin kafir bo'lsa, onu shundoq bir azob bilan azoblaymanki, ahli jahondan hech kishini mundaq azoblamayman" dedi. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. Öz vaqtida Allah aytdi: "Ey Meryem oğlu İsa, sen kishilarga Allah'ni qo'yib, men bilan onamni ikki iloh qilib olinglar dedingmi?" İsa aytdi: "Ey Rabbim, sen barcha nuqsonlardan poksan. Aytishimga tegishli bo'lmagan so'zlarni men aytmayman. Agar men bu so'zni aytgan bo'lsam, uni sen cho'qim bilasan. Yani mening undaq demaganligim sana ma'lumliq. Sen mening zotimdikini bilasan. Men sening zotingdikini bilmayman. Sen haqiqatan g'ayblarni bilguchisan." ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت
وأنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. Men ulağa faqat sen meni aytishqa buyurgan sözni, yani mening Rabbim va sizlarning Rabbinglar bo'lgan Allohga ibodat qilinglar dedim. Men ularning orasida bo'lgan muddatda ularga guvohchi edim. Meni qabz ruh qilganingdan keyin ularni sen kuzatib turgan eding. Sen hamma narsaga guvohchisan. إن تعذبهم فإنهم عبادك إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Eğer sen ularni cazalasan, ular senin bendileringdir. Ularni xalığınınca tasarruf qilisan. Senin xohishingga hech kim aralasholmaydi. Eğer ularga mag'firat qilsan, sen mutlaq g'olib, hikmat bilan ish qilg'uchisan. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. Allah aytadi. Bu, yani kıyamet günü rastçıllarning rastçılığı özüge payda qiladigan kundur. Ularga ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlar bor. Ular uningda mangu qoladi. Allah ulardan rozi bo'ladi. Ularmu Allohdan rozi bo'ladi. Bu zo'r baxtdir. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. Osmonlarning, ziminning ve ulardaki bütün mevcudatning padişahlığı Allah'a mensuptur. Allah her narsaga qodirdir.